Kube Elijah umprofeti wathandaza emukela kudla kuNkulunkulu asho 100 times athi I receive. Kepha uma abengekho esihosheni saseKiriyati la uNkulunkulu athi te abohlala khona utawuthumela emahwabayi amlethele kudla bekangeka kuthole noma bekangamemeta kanganani athanaze kanganani emahwabayi abetawuchubeka mikse kudla esihoshini seKiriyati yena angakutholi. Usathandaza, usareceive. Buka ukuthi umenjani naNkulunkulu. Yini lathi yende lo yendako. Noma bewungete washo ukuthi I receive, mawutibeke endzaweni wenda lokufunwa nanguye uNkulunkulu, you shall receive. Nasi ngikwasela usuku sakavuka udle. Ngikuhlephelela encwadzini ya Isaya sahluko 40. Lama vesi lesivama kuwafunza lesiwatiko sifakaze nangawo verse 30 na 31. Nalabasha bayaphela emandla. Tinto tiyaphela eheni. Batsinwe. Nemajaha ayakhubatela awe. Verse 31 ke lakucaleni uthi kodwa labo labethembele kusimakadze bathola emandla lamasha. Engabe yayiva ile double la. Kunemandla bese futhi sekuba nalamasha etikwemandla. Ake sewucabange. Mawudla mangunika inhlanyelo embili luhlavu lunye. Ungaludla noma uhlanyele. Mawuludla nyalo kuyawuphelela emlonyeni. Kepha uma uluhlanyela ulifake emhlabathini emva kwetinyanga letinzatfu kungendeka uthole sibhulutsha noma letimbili noma letinzatfu udle wesuthe uhlephulele nalabanye. Siphila la emhlabeni. Tintfo lesititfolako tibusiso kuba ngazuthi ngunaku longakuthola ukudle nyalo. Live lenkosi lithi laba methembako noma labalinzela simakadze bayathola. Bathola emandla lamasha, bathola double. Kuthiwa ngalelinye ilanga kwathathwa abantwana bafakwa endlini base bayavalelwa banikwa liphakethe lemaswidi batshelwa ukuthi lamaswidi lawa mangabe uyawadla nyalo ungavula ulidle leliphakethe. Kepha mawutawuhlala ema-minutes lang-15 noma l-hour utawuthola liphakethe lelinye. Labanye bawadla. Labanye kuthiwa bebasukuma bajayive bacimete bendela ukuthi bangede uwadla nyalo kuze bade uthola liphakethe lelinye bawadle sekunalamanye. Siphila kulo mhlaba lothi thola nyalo, tichaze nyalo, dlani nyalo. Kepha uNkulunkulu uthi mawulinzela mine ngeke uthole nje loku lonako nyalo kepha utawuthola double. uNkulunkulu uthi mawulinzela yena utawuthola lokungcono kakhulu kunanaku lova ngazuthi ngona kungakugijimisa ngona ungakuthola. Ngiyakucela sihlobo sami ngekuva lelivi kusho ukuthi uNkulunkulu ekukhulumeni kwakhe nawe nami uthi wait upon him. Mawulinzela yena kuliciniso kutawubuka ngazuthi utawephuta kuthola tintfo letimnanzi titakushiya. Kani uNkulunkulu uthi ngifuna kukunika sekuphindwe kabili noma sekuphindwe kathathu. Labalinzela yena bayathola emandla lamasha. Amen.